Ole với ni hi April ni kwa kum sang ni le sam ni panga ni a hi kolasip khuang pui lama motor accident oman tia kan riat vele kan han plana kong anuam to pur boka be sei ai mai kan thleng theya lomom khop mai poni se amun kan an thlenga accident dam kim chang te por riat tham tum ta ila a tha ome kong an tha chhodewa chu wang chuan kong tha hi kan zo lo mai do ne mani o ti ol khop maya accident chana ro chu kan khe chuang ni alo wen poni se ye mun kan an thleng chu ani a hei kan muang khuan boi tha khop mai ti chuan hei police ho te kan han zo ta traffic lam te an ni hian NL registration ani thu te min hrila poni se accident hi thleng to lo se duam khop mai kan muang khuan motor hi aruak ania aizo lama tang sil char pan tura kan ngai khu vo inda thum vel thil thlen an ti chu de maro chu su hu en hian thil thar lu to kan lo tlata khu ti lai kan hu me ka khu February sang ni sam ni panga motor lian ke tam chi tho khania khumi accident po khu handyman le driver emo muan nom lova dam doi lama report om lo police lama report om lo boka voinia accident kanan mu po hi handyman le driver mu an ni lova chuanan liam na lutuk lo ni tura kan ngaya nge ni an plan bo zok ti hi ngai tu tham tak ani hei helai kong sir dan na hi su tha a tian khu ti lai khon a tol khata ni khu kan muang khwan thingkung a zukin ba ta chesis a body hi a cheveka chesis po hiron ponga ama sai chona lim alum toi deu kong pui tha kan ota kan dua kan mo boka kong pui an tha dewa alir thei khal tu te po kan film khur zo langai le ani chuti ni lo chuan tiang hi tu te pon tong thei kan ni wangin film khur le zo langu khu kan muang khon a driver le handyman hin tlan bo ni miang accident hun timing tak po hi hriat ani lo kolasip traffic police dam po hian engma hriat lo kan nei lo an hriat angin voin tlai chan dar thum ver bor khan motor accident oman tia tlan chho ver waya document te chu engemaw oma NL registration ania lir thei khal tu te film khur le zual kan ngaya thei patop chumi film khurang u tin ken nge ni sela le tun tumatan chon khati song kha helai lir thei accident amun kan tlona report kan pek thei chu ni ri phot te se mang tha le phot mai ule